Pranus Ulcisi, sa giunta regionale indabogà una delibera che inditta a 4 fainas infrastrutturali po 5 milioni di euro a intru de su Pranus Ulcisi che avvalorant una scantu su basciu proponimento de s'assessorau a traballu publicus. Is progettos los ant individuaus paris a su coordinamentu po sa posta in attu de su Pranus Ulcisi, cun Invitalia SPA e cun s'imboddicu de is amministrazionis locales. I fainas pertoccant a su fraigu de una rezza po sa mobilidade lenta, a bicicretta o a pei, e a valore a camminus turisticus. Is progettos po chi sa giunta nd'abogadu delibera su 15 de su mese idas funt po una pista de bicicrettas de Sant'Anna Resi a Portopino, su progettu po recuperare camminu ferroviariu su Beccius, de reimprazzare cun moris po bicicrettas chi andant de Santu Giovanni su Ergio a Sant'Antiogu e un'attera chi a una sa bidda medievali de Trattalias cun Santu Giovanni su Ergio e Sant'Antiogu. Is traballus po incanalare s'acqua brutta de Sosteddu po sa gioventudi de Igresias. Cun custa deliberas si funt assinnadas totti fainas e sparzinaus su dinai de su Pranus Ulcisi, prus de 600 milioni de euro a is chi dus ant depi ponni in attu, francu postu chi pertocca su traballu de s'inalare illaccanas in sa zona franca de Portuvesme. Pranu sanidadi. Sena unu pranu po ponnere in paris su gastu de siendas sanitarias, mancai a 7 endi su patrimonio secondo su gastu standard dezidu de su Comitatu Interministeriali po sa programmada economica, narau CIPE, de su 2016 a su 2018, su stampu de sa sanidade in Sardigna è de 907 milioni de euro. Intamis chi sa differenzia entre su gastu de produsida de sa sanidade e su standard CIPE è de 400 milioni. Su pranu at permittire a risparmiare 328 milioni in 3 annos e duncas a redusende su sperdiziu de oi a 3 annos sa sanidade at reprendere su stampu fino a 428 milioni chi ant essi bogaus de ogni anno cun sa movida economica IRPEF e IRAP fino a l'ompi ant bogai contus in positivu. Boleus una sanidade chi siat mellus de sa de immoe e boleus declarai battalla a su sperdiziu, a su chi si seus avvesaus e chi est su nemigu peus de sa calidade. A nau su presidente Pigliaru, boleus una sanidade capace de donare servizios de calidade, però totu est furriadu prus diffizzile de su fattu chi s'annu passaus no ant traballau a redusire su sperdiziu e a s'imbessi d'ant manniadu. Nemus attentus s'idea de comporare cun incuru e su gastu ipotecariu c'è l'ompio a prusa innantis de su standard nazionali e su traballu de su 2004 innantis est serviu a sperdiziare e a donare calidade mala. Nosu comente giunta e maioria lu pigaus in càrriga e cun una faina de appretu deus bogaus su pranu tuppa stampu e pedeus ai zittadinus unu sacrifiziu temporaneu e limitadu. A parri de s'assessore Arro, po fare una programmata seria toccat a tenni datus e antibogai d'ogni genia de desatulio. Cando seus lompius eus agattadu is ASL che a 11 repubblicas indipendentis, immoi seus a 7 S'assessore Pacci at acciuntu chi sa risparmia su i gastos ipotecarius at mostrare i resurtus già de su 2016. Cronaca de Baccuavisi. At arrisgadu finas 8 annos de presoni, però su giugi de su Tribunale de Castello Alessandro Castello ha condennadu a Alessio Arcieri, 26 annos de Baccuavisi, a un annu scetti cun inputtu de intrada abusiva in sistema informaticu, a sorvendidu de su reatu pro grai de dannos a su matessi sistema, ca su fattu no est acontessiu. A Arcieri daiant imputadu de c'esi intradu in su sistema de sa NASA e de s'ind'est apoderadu in su 2009 de codici e informus reservaus. Lei migrantis. In curumannu de sa giunta regionale po su traballu in agricoltura, su fattu de migranti puru. Dant asseguradu su presidente de sa regione Francisco Pigliaru e s'assessora regionale a su traballu Virginia Mura, in s'attovio de Risera Mengianu con i rappresentanti sindacali. Dus is proponimentu bogaus a campu, unu a su su traballu agricolu e un atteru a su s'integrada de immigranti in Sardigna. Po parti dei rappresentanti de sa giunta regionale, duas presentata de unu documento organico a su sa chistione migrantis, chi s'esecutivu e immoi est studiende.
quindi e chi ha da permiti di accarai is allegas accappiadas su fenomenu migratoriu. Su documento da pigai forma de Figna in su 2016. Sa giunta ha duncas donau appuntamento a su sindacau dottu po su cominzu de annu nou, innuinde un attratoviu sin da torrai a fueddai. Rispetto a sa lega dei migrantis, s'agricoltura podet tenere rolu de fundamentu in favore de s'integrada, ha nau su presidente Vigliaru. Po l'ompiere in s'intentu servint imprenditori bonus chi ci bolint intrare in su mercau e no gosare de renditas ingendradas de politicas assistenzialisticas, paris a sindacaus chi aggiudint custos processus. Is problemas e is cosas trottas in agricoltura chi pertoccant ai migrantis funt i matessi chi pertoccant a is traballadoris sardus, ha nau s'assessora Virginia Mura. Comente acabaus cun is reformas de is autonomias localis e teneus un assettiu firmu de sa reforma a is servizios pro su traballu, at all'ompi un aggiudu de fundamentu, a reforma chi moi è totu è pigada in esamini de su Consigliu regionali. Sa fabbrica de su cinema, dant incingiada custu mengianu sa fabbrica de su cinema in sa mina manna de Serbariu in Carbonia, cun unu programma riccu de attovius, proiettadas e cumbidaus, totu dedicadu a sa chistione de su traballu, su disterru e sa memoria storica. Sa fabbrica de su cinema da essere unu centru polifainas de sa memoria e de sa cultura audiovisiva, polu cinetecariu, museali, culturali, produsidori e archiviadori chi at a traballare segundu tres inditu principalis: amparai, allogai e produsi sa memoria storica e soziale audiovisiva de su logu.